Ya mobil repe sewa, Pur. Iya pesewa Jap. Lu mau mobil curi yang hari udah asin nih, Pur. Beni curi Jap. Kiri. Ya ada asin mau naga dari Jap. Ya mau terus celep pak kaki. Ibu belor. Malah ngal tau kering elong aja. Di kok sugu mon mobil curi repe beda asin nah. Mun tada asin nah, ini buru-buru kok senyawa Pur ya, seporan Pur ya. Palang kuraja berwah. Cuk mobil keri, cuk cak mobil curi. Pingla kalerong kuraja. Abelaon nanja pula lagi sengaja kayak gini browsing kok. Tidak lang aja yang bus-bus. Tak tahu keren keburu kakek bareng. Keburu demak kayak gitu. Minta lang alay sapi du jotong rah. Keburu ntar kajai bareng. Ya nyari mobil di begitu talim nemu. Ntar kajai kore. Ini pas intara nyewa mobil kok aja kakek minta nyembidin gapur. So kuni benyapen di dintre tenang kan yang beli rokok. Sering mobil gepur. Tadi asin apa rek? Panas talangnya le kompor wah. Kaki mon raja aja. Kor nggak merem mobil orang ya. Duh, jaman Pak Carek. Sempat beli ngocol kembengan. Tak tahu orang sih. Ya mobil. Lagi ya. Kita bisa gaya ya. Dem aja rupa ningan. Jai. Jai. Siapa? Bingung pelenggungan di jauh nah. Ini tak gung pelenggung na Jai. Sering orang ngolok-ngolokan si begila bika kita sambitin sekali. Kaki Jap. Apa Jap? Itu kamu renyat kerungan nah. Apa sih aku cakaknya? Orang yang marisan karet. Mita ka nga, so mita ka toju hello. Tak iya. Kaya sono ko apa? Terus nyewa mobil Jai. Berdua din gapur. Panas agak kompor. Mobil karir wah. Kumpur-kumpur apa kaki jap, la kalerongku kaki je. Ini nunggu lumang kata Jai. Kok yang bulan cek keburu na Jai? Iya lah, mun keburu. Dalam kau tengah lajong kok. Iya, Kastete ya? Iya mun jemo kun ngastete. Mau yang kok mangkat ya? Iya lah, selamat. Duh ya Allah, ya kung kare-korek kan. Tinro kon pas nyerah kini de emah.
Untuk kun rokon bed. Dan pesen re tade. Gibril. Nora Bril. Main rokok Bril. Bang rokok yang tolengan dina kake. Dia mak ajab. Noron je, muntah norong kok mangkata. Kok mabuk anjab? Tak bisa norok mobil cak lecak. Cek tani dekat Bril. Mesti mun mabuk norok mobil, bener cilet. Letak kira mabuk Bril. Aji cacan reng tua Bril. Jadi mu sete bongku je. Mun kayak bener cilet kake. Tidak mabuk Bril. Serius reng. Yung ko ajab. Muntah apa aja coba apa cilet ah. Coba. Ongku. Apa? Ini bahadung tuh kok kake tretan. Yang butuh manco ajab. Cilet dong ku bika Bril. Iyo. Palang. Makan mayu. Ayo. May dam meron ano kalaro ko rin ben ando. Kapitan happy jantos jab. Lepuri din mo ko jab. Dinare. Kayak bindu lu kake. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek barek. Iya Pur. Leki barek. Apa yang laku Pur? Tada barek yaki buru merengelak mobil. Tahu, mun mobil keri biar aja pakai koca mobil kompor. Mentergi kelar yang mendesa cak leca ro barek. Amin. Ya rokon Pur. Engki barek. Tahu sakit di ngaki mun raja apa Pur. Biasa na orang songo jangan dia. Orang tandi mobil. Mun mobilan kena nyewa. Pina maku jeri. Kena beden lah. Portak kepanasan bentak kau cenan Pur. Cek jem rajengan rajab. Ku tahu barek. Oh iya Pur. Engkau denar ya. Kene ntar nyari batu. Engkau tak ada acara rajab. Mun kena acara rajab. Kok ki Pur lagi pakelar-karan Pur. Duh, ini mah barek. Ini seropur. Itu hubungan setacung. Duh, kayak letak ento songku raja perwa. Iya tine Pur. Matu ne beda. Apa tak ada? Ya ada mon matu barek. Mon cok ke bede barek. Duh, kaki jadi taring bahurusan mendem Pur. Demah barek. Nyari lain kok. Oh iya barek. Pur. Rajab. Tahu burung siapa? Palang barek. Motor siapa dah harus seber geber. Mun tak buat cerducut makin kenal pota. Apa jab? Biber pak cari kro. Ila to orot Bril. Engkau mungkin kita mun cari kero boleh. Itu bro bisa kok. Kau beri prai pelabu biar wah. Mereka kenal.
Giờ mình chân gơ đây cả cái jam. Mình ngại li mình ho. Ile bade boy kak kenal. Dia mau kak ngambung rokok kenal keluar. Tadi rokok. Baru mah mobil dan tadi rokok jam. Apa siapa kayak jam? Jibril. Dan di pampu heuy mun kan. Mun Jibril lima kayak baga Jepang. Terus Bril, ya Bril. Mulai kenal Bril. Nah, karena masuk akal mun kan jalan kaki. Andalan. Kenalan gitu. Titik kaki kita kenal ke kapan sahrana sa palengit perhatian ya. Artis terkenal Santero Madura. Kenal laki lek pegesuwer lek ya. Ya mung kanjen kaki jap. Ila karda iya Bril. Mengka sahar lagi ya. Tinang kok keburan ya. Remak aja. Kian dia parlo ya apa? Oke, siap ayo yang kau keburu ya. Enggak Bril. Mayu makan keburu. Wah, kerogeng teh dungu melolo. Sering lemari pesan nang malam mah. Jaga parade Pak. Jaga Bril. Parade Pak. Ayo sini kan re. Wah, kerogeng di dungu melolo. Jaga salah kerogeng tedung merolo. Kaki mula noro mobil lanyo kake wah tak mabuk. Ami kita dong boleh Bril. Ada apa re? Sen sewan tandi mare na. Pan magawad na jap. Mo ji yang alimin po. Ayya berdose. Tim pesen sabi ng ba. Tak tahu pesen siapa. Kemah. Kende Aba iya, ami pah ada pesen segorengan. Cokok Bril. Mayu. Tak todus. Remaja yo. Jai. Jai. Remaja yo. Datanglah. Ini ibu datang ya, ibu beli ya. Iya. Tina kok pulang keburu ya. Kok germol ya? Dia parlo. Bah, mina langsung ngomong le. Sing amun pedes berat gentek. Ini apa sih kebentak aja itu. Aku yang teman rocor. Purgela pun kayak cermin. Tak epela nggak mau gitu. Soalnya merah aja. Kamu lepas anta jalan mobil sewaan dia. Muntah palang sandi rental tak grebe je di sewana. Muntah bejre make mobil begede. Mana posang. TV tak nyaman aku nelpon Jibril boy dia. Jibril. Jibril.
Halo. Halo. Apa Jap? Bedi mah Bril. Udah Roma, udah apa Jap? Main rongko Bril. Pas gunung rong mobil Bril. Mulai tama pun Bril. Agak ya kejap. Pesen beli. Bimba tanya kimolol. Duh, ya jaja BC. Mari mong krokeng urusan BC ji pakelar karena bingko Bril. Mayo. Ya re ada tosin are, pertikan re. Iya. Ya iyalah, ya. Apa Jap? Ini kunci Jap. Mari buka. Cok Bril. Walang. Kelambi ni mulai beri roh aku tak asalin lagi Bril. Derem kakinya. Lu apa ke bentar renang Jap? Anang Bril. Ketang ko kapi. Ko keng nakaakin hacir setari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak kejap. Iral. Apa lagu? Ada yang makannya jam jap. Lagu rokeng aja melulu saya pakanin Ral. Ya, cek letanggur leburan ke. Yang perlu apa jap? Maka di mobil Ral. Mobil-mobil derem, masih ngamun taman saya badi keseng kok. Mi agak gibur kenal kengko kake. Apa mangkan cek resi guna kengko kia? Aman. Aman. Saya kebeter dia. Iya kor lebih mana-man mayu tarapa. Ini kayak Pak Tompan Biko. Iya, nyaman. Di mau kontak kah? Beda idalem. Dalam. Iya. Kok tadi peseke sekali sakeng? Mun beda minta cash. Ada kan dek sekali tak sempat ngalak. Tapi dek makan aja. Tini Biko transfer bayi deki. Iya lah Pak. Dan nelpon agak kaki. Ini jam seberan kok ya. Ada saya tompak sih kok. Wah ngibes bario. Ngibes bario ya. Iya. Oke siap. Ayo. Dan tengah teh. Iya. Jangan mendajar. Dia mau mobil siapa saya begitu. Jadi mobil. Puro jam ke muncul dam tak ada deki cek ke bela cek rajab. Mun tak pasal but. Dong. Jepar. Dong. Apa teh? Jadi nak Apa teh? mobil ya terus tak datang jong iki beranjam. Pas derem ada teh. Ya pas ateng jong rajab dari. Pas ateng laku kakin ku keman ya, mun rajab aku tak datang. Siap, nang. Apa lagu Pur? Ada ya ngimpok kaju. Merangi cuma mobil Pur. Yang dia parlo antar seudanan Pur. Ada apa Jap? Nginjem mobil. Iya ternyata. Kok nyari mobil pinjaman di pula tanam mangga ntar ke kaki kok. Kia perlu ki kaki ketang mobil. Sering mau beli ke kaki Pur. Tade Pur tang tretan re kun sandi mobil re kaki. Titingko arep ke kaki kok landi parlo setia di. Abu panas mobil ceri rojak. Deki pas karo ketonong kaki. Imi tile ketono na Pur. Ulami inje bola. Sering berki pas seru mage ko mobil Jerry. Mangkana Japan di penemu cok bi kapiaki. Odi kalau beden. Cok yang parlo boleh.
Bisi bede ni bi tetangkeun. Apa boleh bi tereten? Cek mun kake polan mobil jeri pah yena. Ada orang magapur si aring kontar dan angin sama mobil. Ini bah muncul pesan murah. Kali rongku. Jom, lebih rajab seterusnya. Jong, Japar. Iya teh, apa teh? Ya, rajab lah perang seminggu. Tak ada. Hari mobil dia pun dipegat. Masa teh? Iya, Jong. Hari ya, gua minta tolong ke kaki. Mobil dari sari. Mulai temu dari langsung rampasan. Ini mah ayo teh. Maju. Pesateng, Jong. Macam bismillah lu teh. Apa Jong? Tak belis mun kia bismillah. Kia pikiran mun kia bismillah. Mun parlo ko pengen poso ta. Meleja nanga. Mo kat. Teh. Apa Jong? Arwah ada orang mobil kira. Iya, yang patah tepak mun teh. Mayo hamba dina. Op. Beda apa? Beda apa le? Torong gelu. Beda apa le? Ada tang mobil dari ya. Aben tos dia patang mobil. Abari ya tang mobil iki berajab ti barena. Abeng kok agak di kerajap kalau boleh juta. Munde ji urusan kaki ben rajab. Mau jong ki babar? Mah teh. Aku deh. Tak pas gibe, kok tak terakan karena. Kapan sah rale? Mun kita aku agak kelebih noreng, ambu tak belatera. Waktu tijur konce dengan makam. Waduh le pas gibe, mun tak terakan karena. Lepas onceng ben korpituan deh. Tak pernah mundur ben tak pernah gentar mun gak tuan sahar deh. Dong bar, are agak agre mapogi, lah bagi dan nyerajab kau dari. Iya mah. Kalau yang kemen kita atas, yang rusak kok no aku agak tuan sahar dari. Tak korek kere. Oh, Berapa ran? Yang bui dinaran. krek beri kok na aku apa rek? Rampas motor. Motor apa? Ari mobil rampas apa rek? Mobil dia remeral. Kok agak di parek 30 juta parek. Keng mon satunya sih nebus 30 juta parek. Nangkin 30 tung. Aji ya ral, mon ko hukum negara ben ake masalah. Cek tidak mobilnya bekerja. Sebeder ya, ngincem PC. Kalah ben jaminan mobil.
Maka dari dia harus beda pihak, atung dua telok, dan didampingi pihak yang berwajib, Ral. Lala jen hukum jika ke barek. Mun tak celeng PC kan 30 juta yo. Boleh barek, tuh beda tamu ya mana? Setong bitongan monolog kakek. Jamon sahral, panganku ilmu tatak. Ini maju apa pada saper tadi ya. Iya. Saya ngeliat ada kapi mereka gede kapi. Saya kasih kamu buat kakak kita maju rawan. Nyakim lola pa Jap. Ini begini konten tinggal di. Pedesaan. Di goreng Jap. Berde apa? Tadi goreng apa? Ah ya itu makanya rokok kan. Untuk mobil lo kita tepus sebagai Jap. Mobil saya di mana, Bril? Mobil cairo Jap. Mon ruang kau Bril tak bisa nepus Bril. Pilih kecacan orang yang kau beruang. Pakai pilih sedak remah Jap. Mondin orang cak beket. Aji tengka Jap. Toko apa todus bi orang. Aja tengka. Lu tahu apa kakek? Resi kunci pecahan kau kapi. Tina kita apa ada bagai tengka kakek? Palang Jap. Tengah jet ongko. Kira mustiro. Beda apa Bril? Ini bila beda kau kakek? Waro. Nyari kaki ngararo. Beda apa Bril? Suka grogeng dari ya. Balik kakek. Boleh nggak hiye? Leka. Kita pinjam grogeng dia. Kau tak buru Jap. Kau berban kakek. Mun pas kau buru. Tanah poti sanggul todus Jap. Maju. Mun kaki bungkol. Kau badu bungkol. Mun kaki hancur. Kau badu hancur. Mayu. Kurang ajar kakek Jap. Mobil ibu gede, tebus Jap. Muntah tebus marin palang kakek. Porque lame nebus. Saya kena kira kasar ke sengko. Sering Korea magadi mobil kakek yang pada siap sakapin na. Para apa ada ya? Emang ngincer. Minta cuma main nakan hari. Pikirlah aku dari. Maku angkor ya Jai. Kau tuh mikir Jibril siapa? Mun pas Jibril noka. Tak bahagia nambah moso kan. Bin sambin nih kakek Jap. Mundin orang. Cek bang kempang. Pas langsung begede. Mun kira nih caca. Saya kebelas katen orang Jai. Cek ke caca. Minta akal arkaran gak dia. Buar!